di bugunya rumah Raja Nami rohami pasahatun piso nagajang molo untuk songod dia pihak Raja Nami las marohani badanmu las rohani tudimu dangalan na godang na pinarea kotik tininggalon didok na tua-tua citit ciwa pangolak-olak pangarahuna molo sumoni beda we terpatu pahami yang kaya anak muna amat tadi batama nama goy pas-pasuna amang permusing kami naing borok mahami urupi hamojo hami bek kamojo ede sopa-sopai nama roba hurupo huda-huda namyo. Pisau muda nak kecak itu kami tulang muda markasian itu. Dia baju tu kami jangan dari waktu di batasa di terbaik dia muda kacur persarian. Asal aku masuk dari dua bangun depan hal toma dia horas dia kata tiruan. Horas mah kami hula muda nama jalo juga beda kamu berurun nama nama kalian. Asal saat masuk saat dia. Duga sa di kota Namyon tamay na paliwis sila do. Sa mo na sa loob na pinapar na mong nama saat magaya saat tukar horas sa Matuturo. Wala tayong matulang ito sa kasama kau ako dan kasama si Diudiui. Di nama si pasang sangapat kung nagal dahil malasya kami marganawan na siya nagasayo di pangiluruhan namin pangkoraonon asa ay kurang ko di sordong at tubuku na hunapotor di siwarong-borong jadi hukurahami masyanon marganawan bau berenami asa udur hita ihutusi kabardo di pakatayot tadi hamuna aka amang borunami Olo to lang. asa dusro hamuna malunong arong dus ni roha di hamuna ido lasin roha nami jaranak tuhat ta ida ma ordo di pangidokon asa dusro hamuna marsada roha songi ma panggorao do pangiduat kami hamu man mengatur tar songi ma panggorao nami Tiga rekan tulang. dua Dua. do opat do di pangiduan ka amang boru naro dongan nami makata tarsonima panggilan nami Kamang buru rusak kami mga bilang-bilang na siya bus seputar dua mah naboy pasat kami song lima terus nurhata wala ke ilang sa tikyon isok kami hula-hula tulang muna na tulog Olo to lang. molo kamu patotong nami suatu pola dia rohani memang walahani hula tulobi na arong sarong aktar Ramiro alay masya tu saya menjadi bagai satikyon Olo to. jadi lasa marohamu patotong namin no jadi sesuai pakareo manusia kami tulang muna da tulobi lima na jadi yang non kamu memang ngatur hon da lima jawa si bahatam nami Tuhan muna amang bawang namin purna Malate Raja Nami. Nami ma emela pagluto Tuhan muna yang ako nami kami be pasal konana sa sana sunari ang giat matutu pagluto paggabian pakorasan Tuhan muna sa luhut na yang ako nami zongon hatang lagi tua maronon terima poki baul pasalongan terima topi muna amu yang ako nami sa luhut na luju ma akapasamo jadi lau pasaton ulos memahami banyari Tuhanmu seluruhnya yang aku nami dihamu bermusik nami asal kamu musik
huriyay na pakso. Raja Nami, Raja Nabuju, Lasidudu Rohanami, Lumobi di Haroromuna,
dapat kami di gokod dojo nami roham butuh marnang inak kalau dapat ditinggal kamu tuh kau dalam nama saya repot holan dapat gokod nami alani makaraja nami holan hatam holan hati dulu tanpa saat kami tuamu anggiat makaraja nami dipita dipanggil doamu nai ditangi nama kan nomor tuh ini batai seluna tuh kami angkat poparamuna tuh titik-titik dan roh raja nami bolo tupe di pugunya lamano roh kami meniup kamu manuk-manuk bahamu lasma rohani badanmu lasma nang rohani turdimu raja nami dak sudah turun sakot gabi sobalia dak sudah uhum atik pesipatu pantangan nasusariai atong raja nami tutong mahum martangin tomatan nomor 2 debataan dia tutik kinan roh asaboy jagar nasi ani do pena naik pasatun naik pasang pok kamu songoni majo hata doan nami padohan nami tuamu amang para musik kami neng roham kami pada potok kunahulan nami si jaro sopa-sopa nomor 2 tolu doh tulang namurdi lumobi dan lobi nasunurungi baik nama nababasan ang marugo sopa nomor tol Nababan sa pagsertokan usap sa sibutan. Oma ditulang namin na hudu sopa sa Banuluhu. Oma dirajai da turobi na sumurungi. Dimoto ni Sumanalitay. Jadi malate makaranya ni bolo rata nami. Ibang sa tikon, nulong kami. Sopa-sopa dulu, satu hula-hula muna dati doon. Ibang sa tikon, ipamot din yun, dahil nangon, sayang diyan na karabong rohan na nagsaruta. Ibudian ni dahil nangon, saya paswata mo sa luhut na, akala nung tahan po na akala pirang muna. Sayang diyan na nilet di hamuna hagabiyon, ito muna sing baru kita kilaliwa. Jadi di hamuna ang baru nami, bagsatikyon, kami siang hula-hula muna at tulubi. Pagdul sehari, ala totong do, di waktamu hani at tulubi, na suburungin arok sa warong-warong. Masalas siya rohanan. Napegulang akakigyan na yung tinggalong kami rin. Orang tulak tu. Wala na, ala dosar hata na maghula-hula magbong. Niyan, kaya arok-hulog muna, totok pa rin waktamu hani. Alibag sa tikyon, mulai tigulang mo pasatan ito hamuna. Kaya ang gaya malibas patuhat sa luhut na akan inulang tangan mo na yung kira mo. Jadi, nahuwi langsung na di Apon, Arabe. Jadi asa aku hama nahuwi aku hama na yun. Asa ay magdulat-dulat men na dulat-dulat ni mga tudaw-daw. Hata akka paso-paso aku hama matong ang ijab. Wasa nila. Oras. Raja di hula-hula namin. Jadi kami siap pun mga pemahami tutuli akan nauli na ringgan na pinasaan na to kami kileng muna na mataragay na tasoribada
donga sa utang nami, donga sa ulor nami, songa-songa ng donga kuburu niya sutor. Lumuwi man isamu sa ruh na raja ni hula-hula nami. Mau natin kulang mau pasatami Tuhan muna ditikyon. Ala ipasatamu doa kahatan nauli hatan nadenggan. Ima di pertuaun ni inang mau nami opuro bintang boru tabara. Dipasatamu ulos nagadjang. Tuhami agiat matong berita gabi berita horas sibigyota kian hami geleng muna tujuan nario. Atong alani dia kahatan uli hatan nadenggan nak pinasa muna raja nami inat amat raja inat tasuribada. Asa dohonon nai ma song nai dok situa-tua. Asa turtu mai na dur ti tio mai na lote. Hatan uli hata pasu-pasu na pinasa muna saunang matong muba saunang mamose. Asa nak 10 itu mai juma ni 10 lalu. Hatan uli hatan na pasu-pasu na pinasa muna. Apun nami may atok takas martongan jauh. Soalnya nasiak kami boru pasatan ma tu raja hula-hula. Sarima tua. Amata raja nata surgada. Hamisan keluarga besar. Mandok molade. Kita salhuna. Parzulu mai tudong asahutan nami. Paradatan doa tubuh nami salhuna. Terlebih hula-hula nami. Napasaton akahata pasu-pasu uhami parkiling muna ipasat kamu ulis na gajah sa gajah mo tutu balida nabi bersagabi gajah mo bernami sa lubna sa kiyat matutu akang namyo iyain ma disyamun ni tuhatka jadi tuhamu sa lubna akan diparsangapi hami naliat nalulu sa lay dukokano late son hata di nama tu bantukko turtu na tur yutun na lote akahata kapat paspaso na pasok muna tu kami sa unang mamuwa sa unang maguse harbangan madala tuhuta baladut madala tujabu tangga tujabu akahata pasok hata na dipatha muna tu kami apom naimay marto nga di jabu sa sulu sa matubatian lungasa ulat to ni pabartua na kang namyon natawlong yon on maop puro bitang buru tabara sa may tasulod at banggabian sa matupar orasan oras na di kami kasali kalmane oras na bagi sila na waktu Yung tayo, hula-hula,
Las
mata-mata ka na purpeke. Ibatay. Tinggikan nama Tuhan, haleluya.
petisi asa mandiba sudah kagodok rohai dibani tu kolong rohaki nida sila di Golgatai tu pasang diriku tusi dapat surga perdagangan hati Ileai jolmai silangi Tuhan dan alas rohanami. Organisasi Motota Ima dipaksa cari matuan di Operomentang Buru Ima nanienet siang 5 musa ay tuwalu misawa 5 musawalu ay tulu sa unang bahatana iba na tutu pasere roha iba na huhut mga ramoti ho iba na musi mga leon hong mangan manna naso tinagdang iyan manak tinagda ni agkaupot asa iba na papatohot tuho dada holan sagu-sagu panguluan ni Jolma mangulu do tahe Jolmai siang ganuk hata naruar siang pamatang ni Jehovah manang di hata Indonesia di do jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mertua mana tumangion hatani debata jala no peso. Kemudian nasa rumah tua, kemudian nasa rumah tua, kemudian ada pola di Tuhan, atau kemudian apa kita, kemudian ada hubungan dengan bangsa, sekarang ada hubungan Allah, masa kemudian masih pangano, masa di ulang sudah, dan apa satu kemudian nama, misalnya itu kita ada pola di Tuhan yang Allah, jadi terus bersonak masih pangano dan orang-orang itu, dia betul kemudian beda roh kata-kata napasupatu dalam munas ya Tuhan kami siap doa jauh ina kamis lalu doa kami na pamanato ni nana pasal kami do sangon edel kemudian sangon edel lo rohana doho pasal kami mah sosial kami ada doho de lomba sosial doho koperasi sonari mau pasal kami doa munas keluarga besar tidak uprobi pasal kami itu koperasi doho pas sosial.
sosial. Kepentingan bangsa tak lumo bima dia muna dia suton nami lima diulau pasari batuan ni na nataha orang yon lima ukur bintang boror lima tutu takas nong sada bilang-bilang ni na korsea jala bilang-bilang ni huria HKBP persiapan resoko atonga sada inaruas nataha orongi ima natabaduk-baduk ada paling kikyo sidorong nami dia muna siap kuria tak lumo bima dia muna pun ada suhu nami margugumato kamuna ina mga dopi na pinasahan ni Tuhan Tuhan muna ipudian ni ina natahorong yun tagamong muna matong ahapong muna mapasu-pasu siya debata lima aga hagabiyon ng akapasu-pasu yaka si palumian na pinasahan ni Tuhan Tuhan muna alani ya panatikyo du patupahuria do songo panupahio tu ulaon pasar sari batuan ni na tahorong yon mono tu songo dia benong dabui terpas hak muria habis ya perhalado nang ruas kuria HKBP persiapan soal potong ada menami asas titin latinopa maninna bodong les di rumah tu songo dia benong sosal ni kuria dabui terpas hatan Tuhan tadi batama na mangguhi pasu-pasuna ima sahat siap wanita doa perhalalan sosial dia masa tapasahat inataw kepada masa papabokan gimana kepada repasok kini mari dia mahita siang salete itu rastun pelopat bukulugu 100 orang pulau Nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki. Nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki. Nakamolu ikom mate asatun dengan musik. Nakamolu ikom mate asatun jala ikut doa dari loga bebake jala ikut doa lake asa sokot banpidi tuhasana punai asa sokot banpidi Audo kakiyodo talmon nina Tuhan Yesus. Namangulo lugar na posya dia atik pimati bana. Jarang mati di bana rodi saliling ni liling na matanya. Kali Tuhan di mata ama namin na di banua pijang. Umari leo kuanak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alag mo sa namin. Jarang di bangun puri bana. Asa daputan hati kurang doon kamuduakan. Si marohang tihan. Saya jari jalan aku lima kami asam dan badili kami alam hidup mo dengan nami om batu maha bosya nami jalan pagingin marukan nami makirim di hamon musuh asam nang mangatungi kami so musikilibiku naso marukat kirimon saya dai marukan nami tuho ay hodo si pangamu jalan mo hapusan nami na marsigat tuho kami saat rodi hasusudan di buhal nami. Amin. Tadi demonta inalah pojok hari ini inango korek sababagoka inana parsatok kinani tersurat di Psalmen 110 ayat 15 sama ngomong di dok isi Argano di rohani jahulah hama made ni akanannya siangna selain jaharo
Argano di rohani jabuban hamamate ni akana ni asian na iruang ko sahak. Sarana partiro na inodol mo usude na manguli kong mate. Jalalas na mangihut do hitaw. Akana mangulu mo ay lah mangihut do sahak ko hamate ani. Wala nung nanay perenota molo mate hita pungaro hinarga ni hamate ani. Ikoniro takas. Jalan yang dohonok kudo hinaarga ni hamamate dia lupa di Tuhan tidak ada di torong di nopar. Hinaarga ni hamamate di jolo di Tuhan ini dan alami godang ni arta. Hinaarga ni hamamate di jolo di Tuhan ini dan alami nasiko. Ada anak kalau burung. Suka-suka di hasol mau beli, jangan suka-sukanya ada. Atau kami di dia donan agami ojahan ni hina argani hamamade ni kita zolma dia doman di bata kapucungan na di hamusyo. Ketika hidupmu berguna maka matimu juga bernilai. Selain itu, ketika hidupmu berguna menjadi berkat maka matimu pun bernilai di hadapan Tuhan. Koma na batuso sa roni na sa tudea na nong asa wilingan mardalan ali Tuhan. Di bata sa haposyon na parbuboy sa luhut na oparan ni ginanano Tuhan. Asa marbubo na sila manarugi at ka namasaw. Jala masikat at kanaring gasude. Dohot masikat at kanawin tujuluan niya rin. 5 sikat ni nalungon na sinalo na sila. Sana di ko maragin koordinado. Di bagas sa Kristus Jesus magtayan kami po. Amen. Tahu di tinol sedet na. Tulu-tulu 5. Loasaw asalaw tu Jesus ku. Asalaw. Madapotok ko di bataku asadina bunga. Pasu Tuhan di bata mahola horuar dohot laho bomot olat nyon rodi saliling nililing na. Amin. Mari dimahida las ditutup mah. Nang bedipio dah. Holong doroha di mataku holong rohana totong dia. Marhite Jesus anak nai. Bataku totong dia.
Masuk posisi kan pusat na semua judungna. Oh, lagi di sabi. Ada Semua judungna ya pasti sila. Ale opon nagok boru huta barat. Siatano do permulaan di daging mumulak may gabetano alay Tuhan debatana manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus napaluahoko siat dosa. Doho to di perbadia nama Joho Tuhan ngoluan nasora suda ima nama ngaramoti orbuk di bakem. Paimaro ari parpudi amin. Martua doakan amate marhite-hite Tuhani olat nion. Olonin na to di asa maradian nasida sian akau laonna. Ay na mangihutu nasida doakan na niulani nasida martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo debata na punahami rodi sude ngolunami. Sailehom mahiras ni roha di kami. Asa marlas ni roha kami pay maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangamu matod dinami doho daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami.
selehom matodimi manugu-nugu hami, asa diramoti hami, molo hubolu sami rura lingkungan ni hamatiani. Asima roham, saya pamasuk mahami sogot tu kasonangan na sundenggani. Amin. Mari kuasa tayo. Kristus berhamur diau labar nang hamate. Baik. Keluarga mesti toy. Nang pola marah. Kamu ini biar keluarga ibu ya kapamu. Nah, sikit-sikit aja ya. Sikit sampai 3 kali ya. 3 kali ya. Itu bikin. Hehedo musepa matako siya tanong mano. Hehedo musepa matakon siya tanong mano. Ang mangulu bayan ng ito ako. Haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon itu aku. Haleluya, haleluya. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinagpadia magwarmu, saya Roma harajonmu, saya sauk manunaroham di Banua Tomon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa dayon hangulo sa bahay. Saya dosa nami song pada salami. Idosa idongan na berdosa Tuhan. Ulah kami tugi utong junan. Baluahan sa pamago. Ay horo na nagadato. Dong kataguhon. Rodi asangapos sa liling-liling na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama. Doho pasauran itu di borbadia mana madongani kamu saluhna. Amin.